o te mua I whataro whātu I pa ia man mamalu le tātou nu. Le tātou e kāle sia ma le ainga lotu le nei tae au. Tae au ula ma le tae au manino I le alofa ma le anga le lei o le atua. O wholo whātu fo I le pa ia o le tātou ainga lotu o e o lo whaafonga mai runga au penga ta whailangi. Mā lor soi fuo maua. Ma lo le rangi maina. Whaaftai fo I le alofo le atua whai on tātou whailoa I fia. Ma le tina matua I a Niniva via lau. Sa whata autoria rona tino ngase I tua I ainga. Vi ia le atua I le alofa ma le angalelei. Whai on tātou whailoa I fia ai ma le tina I a Niniva ma le tamai via lau. Ai o maia, o le a tātou tāpua I atu I lumo le atua. Wawa whapelava na alofa mai o le atua I le lalolangi. Wa ia au mai ailo na tali I to tasi. Ina ia le whano se tasi whatuatua I a te ia. Aia maua e ia le ola e whaababau. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting love. Let us pray for the Holy Spirit. Tātou talo mo le nganga pa ia. Ang fio maya nganga pa ia e lulu ina whawai o mātou loto whainga tā maa. Ina I mawhai o na mātou whai o le nei tāpua inga I le nganga ma le whamaudi. Le soi fuata di tonu ma le ola whatuatua o tangata. Ina I o mātou whamua pēa la fio le atua I mea uma mātou te whaia. O le mātou mua I wāla au lea, e ala tu lava le suafa manu malo Yesu ke viso le alii whaola, ua mātou tatalo atu wainei. Amen. O le a tātou vi ia le atua I le pese fitu se fulu mar fitu. Fitu se fulu mar fitu pese o le a tātou pese ai.
Le a tātou whalongolongo i nisi upu mai le whionga pa ia le atua. O le tusi whiwhiria o le aso, e tusai ma le whaanga solonga le tusi whaita waso, mai le whainga fau, tusi a mātaio, mātaio e rona mta upu e sfuru ma le tolu. A matau tātou whaitau whelafolafuai mai le whai upu e 5 sfuru ma le tolu. Se ia whapau lona toi whai upu. For our scripture reading this morning comes to us from the New Testament, Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 13. And we will read responsibly in the Samoan translation from verse 53 to verse 58. Evangelia Mataio, I rona mta upo e sfuma le toru, tātou whaitau whelafolafuai mai le whai upo e 5 sfuru ma le toru. Te ia whagata mai lona whai upo e 5 sfuru ma le walu. Whawhua maia i le whionga pa ia le atua. Ua whai ua Yesu nei whaata oto, o na maliu ese ai lea o ia i lea mea.
E leo le atali I ea le nei o le tufunga. E le o mawia ea le ngua o lon tina. O na uso fo'i o Iakopo, ma Iosefa, ma Simona, ma Yuta. O na lātou tau suai ai lea I a te ia. A ua whetara I atu Iesu I a te I lātou. E le ai se perfeta e le mamalu. Ua na o lona lava nuu ma lona ainga e le mamalu ai. Whamanuia te le mai le atua I lau whaafonga ma te tātou whaalongolongo ai le nā whionga pa ia. Mai atu mautasi I a te ia lo na lava vi inga. Nei maso lava e o I le whaavavau. O le vi inga o le atua o le pese se lau se fulu marfitu. A mai a le pese, maua leo le avanua e whionga ti a kono, tu sai matala o le tātou wasi singa. Pese se lau se fulu marfitu.
Tai au manino, tai au kutoa. Tai au le fia ma le tai au le oli. A leo wa tātou saa I langi tau, siwa I maa o maalie, oa I whaleseu le nei tai au. I le soifua maua ma le langi ma I lo tau paia ma le mamalu le nei tai au, suat fo I sunga le tai. Au se tala pupu le asia singa ti a kono le nei tai au, tala fia, a mata mai ai sasa se ia pa ia sisi fo. O lo manuia le tātou ainga lotu. I le soifua maua ma le langi mama, ma le alofa sili ese o le atua. Maua fo I tala, ua maea file mu le wha moe ma le whalanga mai le ka le sia o au. O lo manuia le usunga fono, sunga le whawhengainga ma le whaltua ai mese le mamalo la usfono. Saimi o luma, taliu mai le whainga malanga. Ia tātou patipatiem pa foi. Se tala po o leo le se singa le tai au. O lo so longa manuia, fuanga uma, ai meise le soifua ma loloina. Tātou ainga lotu. A mata mai lava le sunga le tai. Meise le au whainga luenga, tina ma lolo, whionga I tia kono, ta mama tina matua. Ia se ia o a yalo mwhanau. Whaalinga I o le alofo le atua le tai au. Leo tātou sila whai. Soifua maua ma le langi ma. Manuia lau whaafonga ma lau whaalongolongo le tai au. Le halato le sunga tai upol le tai au. Whaaftai. Avea ia le whatawa. Whai masuia le uwhai ngā ruenga, tai nane le paia o le kalesia I ona tūranga patupu. Whaleo atu aile ngā whaafteitele lau sua le teitei whono, ma la o rua asia singa ma le whioga le ti akono I a tau whai ula. Ia e maise o le whaamoe o le nei masina ua taunga malie I le alofa ma le angarelei o le atua. Ia alofa le atua maua pealo no manuia, maua lo ta mau ainga. Ia awa lava tiute ma whaiwa e peo na tau tua au na ai, fe au ma ngā ruenga le atua. Ao le taimi le nei o tātou tāro saga. Maua le avadoa o le kalesia, mo le talo le whaaftai. Talo le whaato e sega, ato ai mo tātou mana o mo lia I luma o le atua. Pe tolu, pe lima, pe se fulu fo ia tātou talo. O le mea siri o le whaaftai o le angaga vivi I luma o le atua. I lo wāwa la ma lo whaaloa tele, o te wāla au whaaloa tuai pa I o le kalesia, mo a tātou talo sanga mo lia. Tātou wifo matalo. Ye pa ialo swafa, yo mailo, malo, ye whaialo whingalo yo mātou tangata tai tōtasi. A whasifo lau whanau nei tūla, mātou te langona lava lo pa ia, lo mamalu, lo siri ese. Lau whanunga lau whanau, mata mai fo ia le nava yaso, taunu mai le ne yaso. Mātou te pai, mātou te langona ai lo pa ia, ma lo ma ofo lo angare le a te mātou. Whawheo nei te tina mai lo mātou ola, au I mātou le fotu lava o le anga māse. Mātou te whai ai o mātou loto le atua te mai. Se ta mana lofa na wai a te mātou. Mātou te whaftai tele le tua te mai. Mātou savalinga mai le nei vai aso. Ui lava na mātou iom tal tonu, te lava o taimi o le nei o langa, mātou te whātua tua nai, whaangalo I lau o fio. Ai mātou te whaftai o no le loa ngampa ia, pa vea lava ia mo mātou whesoso an sili,
Mafuta mai mātou te lo taimi e leo noa. Mātou te whaptei fo I le tua te mai. I lo fe soson mai a te mātou. Ala le a mātou whai unga whai o le nei o langa. Mea mātou te whaia. Po tā lengi wai fo ina mai a te mātou te ngalue ai. Fe lavan tā whaioi o mātou ngalue ai. Le ngā te tono lau e ka le sia. Mea fo o lo mātou ngalue ai. Mātou te whaptai lau fio. Ono le musunga sili alo wanga paia. E tai tō lua mai mātou. E ala le ia mātou whai unga e whai o le nei o langa. Lea tuara mai mātou te whaptai tele lau fio. Ono le tala leu whaatala lina ai o mātou tangata tai tō tasi. Mātou te ioen tal tonu le tuata mai. O ia vavenga po o ia mea o mai whaia mo I mātou. Ina mwhaia e na mātou maua le ngā lue whātasi, ma le ati a e whātasi. A sili ai le alofa tu noa na e foi na mai ai le wala pelo e sikariso, whalava au lunga sātau, ona o I mātou le whanau ang sala. Mātou te whapte fo I le atua te mai, ono laua fionga, wa vea lea, ma teite yala ya te I mātou te whaitau wai, mao wai, ma whapoto ai o mātou tangata. Mātou te loa ai fo I talo le vau, talo le fōfuanga. Ai sisili ai talo le whao tanga, wa e whaia mo I mātou lau whanau. Le atua te mai, whapte tele le atua te mai, ono lau fōfuanga. Whaia I mātou, ona toi maua le awanoa, tātou te toi mafuta whātasiai, pe ona whaia o mātou lua I tangata. Ui lava le atua te mai, mātou te ioen tal tonu, lo mātou ngao I luma lau silfanga, ai mātou te whawhtai, lo le tu la fo ino I mātou le atua. E tu mo pēle vi inga ma le whani tanga lau o fio leo noa. Lo mātou te mai o langi, mātou te whātou se atu lau o fio, mātou te ioen tal tonu le atua te mai, oi mātou o le fotu o le anga māsisei. La vea mai a te mātou. Lau tu la whono na vea mlea ma te ala a te mātou. Ua mātou soli iai. O tango whai o mātou tangata mi milo atu. Ala leo mātou mana onga. Lau tu la whono. Ai o lem whai ona mātou. Tausi iai pe ona ao mai a te mātou le tuata mai. Le tuata mai. La vea mai a te mātou. Yo a mātou soli tu la whono. Pe lawan mani o la pele sukariso e tongi o lai mātou le whanau sala. E vi e pea o e whabau lava. Lo mātou te mai o langi, mātou te ole atu I lau fio le atua te mai. La mātou sabalinga le ni vai aso luma nai mai moona fōfuanga. E taitua lua ma lau fio mātou tangata taitua tasi. Tā leni wai fuina mai, ngā lue ai tono lau whiau ma lau ngā luenga. Ngā te leo whale te tasi. Wa foi la tina e o mātou a inga mātou iaile nei funga ele ele. Ia saumi ai mātou mo le ola e whaavau. Sa ngā mātou te mau aile nei o langa. Ai mau lo mātou e hola. Wana au mai ati mātou. Amu ia le ua tu sia o lātou ngoa ele tu si le ola. Nā le whaanga ngonga o mātou tangata teito tasi le tua te mai. E sanga vi e pea o e whaavau lava. E ta ele o mātou langutu, i o mātou langutu, ta ele o mātou loto le tua te mai. Ma tu mau pele vi inga ma le whane tanga lau o fio e leo no. O le swaf pele e su mātou. Li I ma le whaola wa te tala ma o le atuai. Amen. Lo mātou te mā. Ai pangalo o lofa I le mawhai na mātou whaamatala ina. I nei tai au fōwa e te ina mailo lātou soifua masi o mātou wola. O mātou pota I lalo ifo lo whale tāpua I lo mātou te mā. Whaafo I le vi inga, le whaamanu, ma le whaanetanga I la ua fio I le au noa. Mātou whaafitai, o nau lo ta ino lo mātou wola I lunga o ala, sa mātou wia I le nei aso, le nei tai au.
nei ua mātou pota whaatasi ai, vi ia o e whaababau o na o lau tausinga ma lau leo ngai ia I mātou taito tasi. Mātou whaafetailo mātou tamā, Oina o mātou maua tala, inisio mātou tina sa whengai e mamai o tino, le neo mātou toi whailoa I la loifo lo malu tā puai. Whaafetailo mātou tamai lo lofa malo wanga le leilo lātua soifua ma sio mātou wola. Whaafetaile ano noai o whaamanuanga tului tutono le nei Sauniga Lotu. Mātou whaafetai I la ua fio I la umea lofa foa I fua. Lo sio manga, ua mawai, e lau whanau le lalolangi, mea ai mātou te ai, matausi ai lo mātou wola. Mātou wheinu ma mālilie, o le whesuisui ai mai o le tau I le aso ma le aso. Susulu malosi mai o le la, mawhanawhanai o mātou tino, matangi malo losi lo mātou tamā, o le ea o lo mātou mana vaina, o le mea lofa foa I fua le alau a fia o lau whanau. Mātou whaafetai, e le mawhai taulia, le mawhai e upo na whaamatala lo walofa I le aso ma le aso. Mātou whaafetai, malo lo mai fo ia mātou whanau, ia o onga lo mātou tamā, mātou whaafetai, le poto ma le atamai wa e fo ina ia I lātou. Whaafetai fo I tāleni wa e fo ina ia I lātou, whiangai e mwhi au mga aluenga. Whaafetai lo mātou tamai lo walupele to atasi o Yesu Keriso. O whaamomoina lo na soifua ono I mātou le tangata angasala. Lea mātou te watu ai tuli vai o mātou nganga ma le nganga whaamaulalu. I alofa sausauina I mātou taito tasi le toto lo walupele o Yesu Keriso. E angasala I mātou lo mātou tamai mea mātou te whaia. Na o lau fio e ati lau silafanga I mea umalava, sa babali o mātou vai, tau te tala o mātou ngutu, tango o mātou lima, tilo o mātou mata, ele lilo le lau silafanga lo mātou tamai. Mātou atu ma le anganga whaamaulalo, whaamangalo I mātou pe a whai o mātou ita. Matua I fuaina inisio mātou uso a tangata le leanga. Mātou le manatui fo ia I mātou lavalo mātou tamā. Mātou tālo to ese I la o fio. Whaamangalo I mātou pe a whai o mātou maua le loto. Whaapito o na o I mātou lava mo mātou ainga, ma mātou whanau. Awale whaasafua lo mātou walofa pe on e mua I alofa mai e lalolangi lo mātou tamā. Mātou whaatou e se sauwina I mātou taito tasi lo tupa ia au mātou talo lava lo mātou tamā. O I mātou e se whanau fia whai manuia. Mātou talo ina ia e wha manuia mai I la mātou nei fonga I le nei tai au fōu lo mātou tamā. Mātou talo ia e alofangia, lau au na whiangai ai ma le tausinga le nei e kālesia. Mātou talo ia e alofangia, I mātou taito tasi, le nei yaso ia mātou whaalongo I lau upu la folafolaina ia mātou langona I o mātou loto lo file mui taimi umalo mātou wola. Mātou talo la o fio, se aso foi o iluma toi Eliu mai le whainga malanga, le sasunga le whaawhiangainga, ma le whaletua, ma le aus fono ia ta iala la o fio ia whaataunuina fuafuanga umai lo mana ma lo wanga lelei. Ma tutalo ia o mawhatia I mai o le tino, ma whauwhau ma le anganga. Tutonu o whale mai, po tua I ainga, po lunga o le alwa. Nisi e leini mene no fuai. Au lo mawhatia I mai o le tino, ma tau tutalo lava o e le fo mai. E te whaamalo lo e ala mai ali matamai tai fo mai, au whaamalo longa lo mātou tamā. Maua I la tau le mawhatanga li lo malau fio I teimi o mai ala mai e le whaamalo longa. Mātou te talo foi lo mātou tamā. Nisi o fia aima fia feinu le nei tūla. Nisi foi, wali e tango lima o na le vai. Mātou te talo na alau fio la vete whai vavenga.
pa'i atu iai o au whamawhanawhana. Ma atu stalo i lau fio le nei aso i fuafuanga lau e kālesia. Ia whaatasi lau fio mai mātou u malawa ia whaatonu wina i lau lofa malawanga le lei. Whaafo i pēr le vi inga i atu o i le au noa. O na ulau lava suafa Yesu wa mātou wole mātou wala awa tuwai nei. Wa mātou whaasifo atu i o luma i tula. E mātou le nganga o le whakto e senga i o luma. Wa se nuu lava e whangasala ma le tonu i o luma le neinu. Le ia o i ea mātou o i ai. O i ati oe upo le ola. O le ati oe wha mangalonga e aona e wha mangalo e li nei fōu. Le ia le mai i te rewa vea ma te tai o le mātou Sauniga le rei asa. Ia maua pēra na mālosi wha oroina pēra o ia au pēnga le ngā ruenga. Wa lava tiute ma pai wala o pēnga iai. No ponia le kāre sia awa mātou. No eina i mātou tina mātatua. Ia pota mā mātatua hoi. Wa le lava mātou tōre mālosi. Ia mātou tōru o lava e ātua toa i mea uma. Tālo i angarele mai mo i mātou le nei asa. O a hoi fuwanga e whenga iai lau tāle sia. Ia e lofa mai angarele. Lofa atu sio mātou ka mau mātou wala wala maniso o peona iai pōngatanga le kare sia wau. E stili mātou whelo ai. Ia le vi inga hoi pēr ia te ola mātou le maa. O le mātou to tālo lea, o i eise mau a le te uina atu wa sila pia. Ala me eise mamia o le mātou i whonga le nei asa. Ia o lava le tua le lopa tu noa ma le lopa mutu wale. Ia whātan wina i lo lava swapa o mātou to tālo tuai. Mātou te le whaititia, le anganga o whaafitai, o le whamanu, ma le whanetanga i lau fio. A wae awa ma ono mea, o na mātou whaasifo ma whaaleo le anganga o le vi inga ma le whaafitai i lau fio. A wae te taua. Wala whai mai lau whanau nei tai au i whanunga lelei. Mātou whaalongo ina fo i tausangi o manu whelelei i lunga i funga o la au. Wa mātou wa aia le malamalama. Wa mātou wo o i le aso fou e whao popo lo mātou soifua ma leola. Ona mātou mauti noa lea. Se alofa ni a tele o loa lofa. Awasa mātou momoe ngā pepe ia i mātou wale aise wha moe le pongi sa ua mauatu. Sa whangalo lava lau fio. Ai pete iane sa e moe vā moe tau whangu ia i mātou. Le ua mafua ai le nei tai au. Ua mātou pati patia, ma mātou aleluia, lo wanga le lei ma loa lofa. Awa ua e mori o mai lo mātou soifua ma le ola le nei tai au. Le ua fesila fai lo ainga lotu i le nei tai au. Wa mātou whetala no ai, ma whaatalo whai, ma whetu whai.
Mātou mautinoa lea ma mātou mori mawina. E te le tu lafua ina lava I mātou. Me le ua mātou bala awai ma le nganga mawalalo, ma le loto mawalalo. E au ana wha leo le nganga le vi inga ma le wha aftai I lau fio. A alwa yaso fo I watua nai. Sa fea ngai ai fo I mātou tio te mawhaiva ma lava singa le tangata lava ia. I le uru fafo ma le uru fale. Pe au ma ngā luenga, ai maise fo I alo ma whanau I lato fo I tio te mawhaiva ma poka lama ese. Mātou te le lope tua mani a whaivo le nawa yaso. A lea ua mori mawina I le taia. O le mawalunga lea o lo walofa ia I mātou. Ue taita ina mai ai so mātou wola vai vai. Mātou mori mawina, lo walofa ina a tele, le whea ngai ai o lau kalesia o ao a wafa langa mai. A le wai umanimanuia. Ona lau pule whaasoa ma le pule whaasoifua. I lo lato soifua a le tō whaafo I whaalea tua. Le ua manino I ungara. Le ua maea, vi ia la ia ma whaafo I le whaaftai ma le vi inga I lau fio e lea unoa. Ma e tū mau I a te oe. Ma tō whaaftai lea tua. Le tele ma le anu anuai, o lau sosia ma lau ta mau ainga. O lo o wha ta mau aina ai lau ainga lotu nei, ai meise a ainga taitasi. E uia o sou wā le fōlaunga alo nu lotu nei vai tau. Ai mātou te wha moe moe, ma loto tele pea. A wā o lau fiwe pule a wā o lunga ma lalo nei. Whaatai tele le atua lo wanga le le tamau ainga. Tupe o lava lava, o le ea lo mātou mana vaina, o vai o lo mātou whenu wai. Wa whe lanu wai lo tamau ainga. Whaatai tele le atua. O mea ia o e fo ina tausi ai lo mātou wola li tino. Ina ia tupu maola ma maua lo mātou malosi. E whaatau nuai lo mātou walauina ili tino. Ina ia whaawawai pēr lo mātou wola tautua ia te oe I lau whiau ma lau ngāna. Whaaftai tele le atua. Mātou whaaftai lau tuspaia, mātou whaitau ma whaalongolongo ai. E ao awai I mātou ma whaatonu ai I mātou. Suru o mātou wai, au se malama I o mātou wala. Ina ia ta'iala ai lo mātou pupula, ma talitonu ma tū mau I a te oe. Ina ia talitonu lo mātou wola whaatua I a te oe. Whaatai tele le atua lau tūspaia. Al musu ngā ia le anganga e whaiwhai pēa I le aso ma le aso. E teime mātou te solo muli ai. E teime mātou te aunga tata ai. E teime mātou te le whai ai lo whinga ngala. Ai peta iane le musu ngā lo anganga. E taito lua ina I mātou I lea taimi ma lea taimi I le aso ma le aso. Lea ua mātou mau ai le toa file mū. E teime mātou te ngao I ai. Mātou te le mawhai ai se mea. Ai whaaftai tele le anganga pa ia lo mātou whesoasoan sili. O lo o musu ina pēo mātou loto. I lea taimi ma lea taimi. Whaaftai tele le atua lo wanga lele. Whaaftai mo mea uma we e fo ina mo I mātou. Ina ia whaatu mau ai lo mātou wola whaatu atua. Ma leola tali tonu. Ma leola au auna. Ma le wha maoni I a te oe. E teimi mātou te se ai. E teimi mātou te whale tonu ai.
ai peta iane le li ie o lo walofa. O lo walofa e sili lava lea mo I mātou. Sili a na mātou whaaftai. Le taulanga tasi a afe. O lo walo pele o Yesu ke wiso lea. Lea na maliu mawhalawa au le la au mātanga. Ina ia ola le tangata angasala. Ele lanu. Ele lilo foi upo tangata ono ele vai ma le whatau waa. E whaaleo ai lo mātou anganga vivi ma whaafetaia ma whaafoi le anganga le whaamalu ma le whaanetanga I lau fio e lea ungo. Ina ia whai ai pēr lo lava whinga ngalo. Ai aua lava o mātou loto. Whaaftai tele le atua. Oi Yahweh. Whai mai o le pale tui I lo nao. O whao I ona au. A le tau I lo nei tu. Whai mai ua mamomo o ia I lungo le sa taulo. Ona ina ia ola le tangata ngasala. Ua mātou whaasifo le taele o lo sa taulo. Whaaleo le anganga. O I mātou o tangata ngasala I mātou. Awa ua mātou whaasa taulo pēr o I aso uma. Le ua mātou atu ai ma le anganga maua lalo, ma le loto maua lalo, I lalo ta ele o lo sa taulo lea li ie. Le atu ai. Alofa mai. Whamangalo I mātou. Awa ua mātou lei loa le mea ua mātou whaia. Whamangalo I mātou. Ona tu ina nauna o mātou loto. I mea ila o le nei lalo langi ai maise. Mea whe pulafi. Wa tumu ai nei lalo langi. Moona tu ina nauna. Whamangalo I mātou ua mātou solomuli. Awale taitaina. Awale whatinonga o mātou tiu te mawhaiva. I lau whe au ma lau ngā luenga. Ai maise o le tautua ino o mātou ainga. Te le wawe o mātou whai unga whai. Ono me mana na o ai o mātou loto. Ai whaatua na I lava lau fio. Mātou whaato ese. Le ali ie. Whaamole mole. A vea ia le maliu o lo walo pele o Yesu ke riso. E whai lea maala e whaafou na ai lo tātou maafutanga ua male pelepe ono I mātou. E whai lea mauwala e māma ngalo ai o mātou wangasala. I le tātou wā whaafeanga iai. Le toto ta mai māmoe. Ele ai se ila, ele ai se pona. E sau nai o mātou tangata le ato toa. Mātou wala au e ala ia Yesu lo mātou ali I male whaola. O mātou wole ma wala au atu ai nei. Ai ioi matalitolo o mātou tangata. E to atasi lawa oi. O le atua oi o le langi ma le lalo langi. O le tua o tangata soifua uma.
O e ua lātou loa ma whātuatua atu I a te oe. Ua mamau alunga lo wa whioanga. A ua tumu le langi ma le langi lo wa lofwa ma lo sil ese. O lo wa lofwa lea ua mātou iai manuia I le nei tae au I la loitho o malu. Se I o mātou whaamanuina lo suafa. A o lo le lei ma lo whaamaoni o mātou tangata. Sa mātou sawalia mai le nā vai aso. Sa tofu tangata malana. Pe tae sa lilo lava I o mātou tangata. Pe mātou te iai le nei tae au. Le anganga o le whaafetai. O le whaamanu ma le vi inga. A wa tatau lava mao no mea le mātou whaafetai I a te oe le nei tae au. O aina ilu. A o aina talu. Mātou te iai manuia I le nei tae au. I luma I la loifo le nei malu. Le ali e. Pangā lava le tele o lo wa lofa. A o ai ea I mātou wa e manatu mai iai. O le a ea se mātou upu ua tonu I luma o la wa fiong. A o le a se amionga e te fia sila mai iai. Pangā lava le atu ai. Wa na o I mātou o ntangata whaatau wa. O ntangata lea o ngā I luma o lau sila whanga. Mātou te sii pēa le tā I la wafio I le aso ma le aso. Na o na mātou tau tatala I la wafio. Ai mamao lawa o mātou loto ma oe. Peitai. E te le tu la fua ina lau whanau. O lo e umia pēa si o mātou wola le soifua. O lau e kale si anei o au na mai mātou umai o lawa il whanau. I o a awa lofa. Mātou te sanga vi ia I pēa ma whaafo I lo vi inga. A wai te ofu, e te la ei, e te pulu I vi inga. Le au ke siano na o lātou te vivi I a te oi. A wā te tau mau no mea le vi inga. Mātou te whapea I fo le nei tai au. Le ali iei. Wa tala mai le langi lo mamalu. Whaalia le vani mani mo au ngā luenga. O mātou wa ngangai, whaamanu atu I la wafio. O mea uma I te tonu ia I mātou. Whaamanu I lo suafa pa ia. Le atua whaafonga tā loi. O I mātou lawa o tangata ang sala. O tangata le tonu. Tangata whaafo linga I a te oi. Mātou te le talia ina oi tonu o mātou lotu. Ai se a ea. Wa mātou maua I pēa le loto ma a. Ma mātou whaapoapo pēa le avenga ma mafa I la wafio. Na e wheta lai. So se mea mātou te mana na oi. Ia mātou wole atu e ala I lo suafa. Le ali iei. Wa mātou whaamaua lalo I lalo ifo lo ta fu'e lo sa tauro. Whaamole mole. Whaamangalo lau I kāle sia nei. O se I kāle sia se. E le tonu, e le sao I luma o lau wa fionga. Wa mātou ta talo. Whaamangalo lawa I mātou. Mātou wala au. Anga le lei mo lau ke kāle sia. O afuafuanga o whaamoemoenga mo le lumana. Le ati nae o lau ke kāle sia nei. Whaatau nuu manuia. Wa e si la fia sa I linga. O alang manuia o lo lato tau mawha iai. E mbada lawa mea uma I lo whaatasi mai. Whaamanuia I au auna. O e wa whiangai ma le tausia. O le kāle sia I le nei vai tau. Mātou te tālo fōi.
Wa e si la fia o mātou tino mamai le ali e. O oe lava le fōma i sili. Anga le lei mo mātou tino mamai. Ave se a mai ma whainga tai o mātou wola. Ai au mai ale mālosi. Mātou te mālolosi ai. Mātou te ola ma au auna ia te oe no mātou mutai. Anga le lei ta māma tina mātutua. O lau e kāle sia o au auna ngā lulue. E o lawa i stoi tangata. Ia iai lo wanga lei. I tū ese o lau e kāle sia o tau mawhai ati na e lo fina ngalo. Wha mole ia e wha manuia. Mātou mantua o mātou mātua wha leanganga. Ai maise o nisi. O le nei e kāle sia o la usu fono e le fontele. Kei ona e si la fia. Leli e. Wa mātou maua tala fia o logi inga i fo i atu. Ai wa mātou ta talo. Anga le lei lau fio. Se aso e toi fo i mai o mātou whanua nei ma ai. Wha mole tau tai oe le whainga malanga. E whainga taala. Ai wa mātou ta talo a whaia te whaatasi mai mātou. Le ai se mea e whainga tā. A fio mai ai le nei aso. Se upu fo i mātou whaalongolongo i lau whina ngalo. Sa pena pai nea lau fio i o mātou loto. Whaamatala upu lilo. Whaapupula mai lau whina ngalo. Ina ia mātou i loa atili ai oe. Wana o oe o le atua soifua. Mātou te au auna. Ma whaatua tua atu iai. Alofangia le nei vai aso le a mātou savalia. Fe au mga luenga masane lau e kāle sia. So se mea i malo longa le whanau o lau whaia. Tātou ma lau a fio e le au no. Tau sia i mātou le nei aso se ia pō. I lau suafa wa mātou wale ma wala au atuai. E pa ia lava ma malu oe le atua sirisi ese. O le tamaia o le langi ma le lolorangi na e whaia i lo mata i sau. Ua iau luma taro talonga ai maise o whanau naunga o lau whanau whatotua ma i lato uma ua tali tonu i lo toi tu manu malo. O mātou wai wala au lai le suafa manu malo Jesu Keriso le li whaola. Ta lia mai o mātou mana onga. Whamanuia lau fio i lau e kālesia maronu lotu. Tuli loina i latou uma o e na whiangai le usu gā whono. Ma le whalaga mai atu tuila manua i le e whakaasa. Boa lo manuia ma lo vi inga. E ia whalau te leina le tala le lei a Jesu Keriso i tūlu inga o le neila langi. O a mātou ta talo ia. Hatasi ai ma mana o lilo wa i loto ma fina ngalo o lau whanau whatuatua i le nei tae ao. O no lo lava suafa manu malo Jesu Keriso o mātou wala au atuai. Amene. Wole atu le gara whaafteitele, le paia o tātou i kālesia. Le whioga ti a koro i asir whau ma le whatua. Le tamamatua i a mātau via lau. Le tina matua i a muipola. Whapea le whioga i te teifono i a ele mete manu.
Ma o tau uba o e na talo talo, ma vivi I le atua I le loto, ma le bafau fau. Ia whaamaduia le atua I lo tau soifua, ma ia maua pēr e tātou le while mua o le li. O le a tātou vi atu I le atua I le pese se lau fitus furumar, fitasi. Se lau fitus furumar tasi pese o le a tātou toe pese ai.
O le launga i le suafa mamalu o le atua, tolu tasi pa ia, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga sa. Ameni. O le tato matua ua iai lea li tusi lea ni whātou whārolongo ai le nei tae au, mai le whainga fau, ma tai oro nong tā upo e sifuru ma le tolu. A o, whai upo e 5 sifuru ma le 5, ma le amataga o le whai upo e 5 sifuru ma le 7. O le tato matua le nā o le aso e tusai ma le whaasino manga le tusi whaita waso le kāresia whaaptoa ke usiana Rick Samoa. Whaafoa le auto e whaitau inatu. E leo le atali i ea le nei o le tufunga. E leo maria ea le ingoa o lona tina. O una uso foi o Iakopo, o Iosefa, ma Simona, ma Yuta. Ona la tau tau suai ai lea i a te ia. O le autu o mawhauwhaunga. Ua te ena Yesu. Ua te ena Yesu. Our theme this morning, Jesus rejected. Just like those girls rejected the gospel as they look at their phones. How will you put away those phones? If you want to check your social media, this is not a place to do so. Ua te ena Yesu. E tasi le nei o fuai tau o lo tātou tau mawhai e ilo le nei tae au. O lo le whai unga o le vaenga o whata oto i le tala le lei a mātaio. Lea ua uma o na whaali atu e Yesu le na atua o le malo le atua e ala i ana whata oto. Pei ono mōli mauai le whai evangaria o mātaio. O le toi fo i atu lea o ia i Nasareta. A o le mea siri o na mātaina. Lea o toi fo i Yesu i Nasareta le nuu na soi fua maora e ai. Male manatu ai e talia e lona nuu maona tangata. Whatai e i whapea. E o ai o na tangata, e o ai lona nuu, e o ai lona ainga. E le Italia Yesu o le li o le ora. O le mtaupule nei, e leo whaata tau i le vai o le mana whaola o Keriso. A o le whainga tā o le loto o tangata. Pei o le whainga tā o na launga ato o le whaiwhe au ai tino i telefoni. E leo se mea lei. Ai mafua ona o le le talitonu. O le autu a tuala e o le whi aua mataio. Sila foi. O Nasareta. O te whaatu saina Nasareta. Mō la tau na soifuae maolai i Samoa. O te whatu saina Nasareta i le nuula i titi ao o tuila o Sailele. Le iase isi e le iloa le isi. Le iase a inga e na te le iloa le tupuaga o lesi a inga. To titi a nofo le isi a inga i lungo tua oi o lesi a inga. That's how small Nazareth was. So everybody knows everyone. E loa uma e lātou leisi.
Ele manatu la o tagata Nasareta. E le mawhai o na sau le mesia mai se no fuanga e pito sili o na whata uwai la role la. Mase a inga masani. Ma fuanga la e na whai mai e la tau. E le o le ata li e a le o tu funga. E le o ma bia le ingoa o rona tingila. E le o na uso ea Iakopo, Iosefa, Simona, Bayuta. E le ese a bari whapea mai. E le o le atari e a leo Eseroma. E le o na uso ia pai mala fai ma so ona fai. Ai ba fua le na ona ua mala malama ma nino tangata I lona tupuanga ma lona no fuanga. Ole whawhitauri atoa le tautoi I tu sai mori maua mataio. Ole le tatonu. Awa ole whirangalo le atua e masani ona leo gatasi ma manatu o tangata. O lea le mafuanga o le muanga ngana e whapea ese lava manatu o ilato nei. Ma le finangalo o le sili ese. Sisira foi. O le atua e whiwhiria bea ua manatu le lalolangi e vai. E avea ma mea e wha maina ai mea ua malolosi. Sa oira ia o le isi upu. E malosi le mea moni. Ai le moni se mea malosi. O le whawhitau I kere a lea e tupu I le bori bawa matai o. O le vainga wharetangata. Malosi tele le vainga wharetangata. Whawhonga foi le fisiri. E leo lea tari e a lea o le tufunga. Sa lātou ola, sa lātou I loa, lona tupuanga, ai lātou tere o manino I lona whaasino manga. I loa Iesu, I loa ona matua, I loa lona ainga, I loa ona uso mona tua whawhine. A o le whaasino manga o le li o le ola. Tua pongi sa ai le nuu o le atua. O le upu e leni le whaonga e matai o e whaaliliwina ai. O le upu e leni la iei o le tracton. E whaasino se tufunga po se tangata whai ngā ruanga I lau papa ma whausinga o maa. I nāo naso. Lea laua manatu ai tangata. E le mawhai lava o na avea se tangata mai se ngā ruenga masani. Male whatau waa e avea ma whaola o le lalolangi. Le mawhai o na avea Iesu e whai ma Mesia. Lea na wawalo ai le au whenga tuai. Ai sea. O ai ai Iesu o lona tamālele e ngā lue e kā muta e whauwhale. O lona tina malia. O le tala lei atoa mātei o whaeroa mai ai. E le fua le wala wina le atua I tūlanga whaare tangata. Whataitaiga e riu. Whaasfuru, toiti whaasfuru, war whātau sanga, taruai, do ulotu toro te risili. Upu bori war whabaori e lo po isare au bātua, o le tagata pito sili, o le whaalokotama leo sistai, I tu tono le kālesia. Upa la o gai luafe, tau nuu mai nei, masi itia mai lo ai gai luafe, ma lua, sila tagai le kālesia. E maofa I le swinga o le mawhauwhau ma le tangata atoa. Le Eliu tuaile na whaalonga tāma le usi stai toro le kālesia. Tā rofa rale o pai.
La le utu la I luga la e whaima upo le tala le lei. A o le mea tonu la e le e whaima i mātaio. O le wa ainga tangata. Ma le wha manatu a mātaio. E ese lau sia sila, ese le fina ngalo le atua. Le whaima i ia, le au whaiga e wauria. Tusi uma le au sinopi. E whao ngai le atua, mea vai vai o le lalolagi. E mea vai vai. E wha mai nai, mea malo rosi o le lalolagi. E whaingo whiona tātou whaidonga tangata i o lātou tūranga whaatino. Nai lo le ngā luenga o lo o whaia ai e le atua i lo lātou soifua ma lo tātou wola. O le maa e tau suai ai tangata. Mai mātai o na lātou tau suai lea i a te ia. O le upu e redi la ea o lo whamatala ai le tau suai. Kantali so. E wiga tu tusa lei male upu te ena. Le tau aloa ina. Na bea Yesu ma maa e tau suai ai. Ona sa le tala whengai ma lola tau manatu whaatangata. E o mai o naso nei e to tele fia mai o Yesu o le whaia onga le lei. A o le loto ua mamau lava ma Yesu. O le e talitonu mata, o le talitonu o tangata, o Nasareta. Le tapu di ai le avanua mo le ngā ruega whaola le atua. Le alawa mo li mauai mātai o le tātou mta upu alfa i poi lima sifuru wa walu. E le I whaia fo I e ia I nani wa vega se tele ona o lo lātou le taritonu. Whapoka lauto. E le o le wiga ua whaititia le mana o Yesu. O lona wiga. Ua le talia ina e tangata ne ngā luenga whaola le atua ona ua tāpunia o lātou loto. Le ai se taritonu, le ai se whaatuatua. E le tala le ia la mātaio. O le whaatuatua o le awala manino lea e talia ai le alofa siri ese o le atua i le tangata. Pēlau na autu le aso le dei. Ua te ena Yesu. Lea manatu ai. O Yesu o le perfetta o te ena. Fetala Yesu e le aise perfetta e le mamalu. E mamalu ma perfetta. A o loi tono lona ainga malona nuu. E le mamalu ai se perfetta. Aisea. Raga fo ua loa o na sila fia e tangata umatai tō tasi. Lotu puanga mai lava I lo lai titi. E o ai le taimi ua e matu ai. O le nei whetaliga so tai ai Yesu mai Erebia. Isaia. Osto ino Amosa. Perfetta o whainga tuai. Maisi telo o perfetta na te ena e whanau I Israel. A o le te ena o Yesu I Nasareta. E whai asinga mau whai o mawhau whau. Tātou te ilua manino ai. O le ata manino le nā o le ala I le satauro. O le te ena o Yesu o lona ala I malo. E oina te ena e tangata. Ai le I mawhai o na tau fiai le ngā luenga whaola le atua I lana fua. O le mafuaga le dei, o le nei mea, e le o le angasala le ute o whainga mea le ai.
E le o pongai la ea. A o pongai a toa o nei mea e tupu. E bafu a bai o na le tari tonu o tangata. Ma alosi le aiga wha tangata. Ua fua iai lau whiwhiringa, fua iai au whai unga whai. Awa le bo mua manatu ifo i le atua malone whirangano. E mawhai o na lata le tangata i le atua i no whuanga pa ia, pe o mele tatou te whaia nei. Ai mawhai fo i ono tua mamau, ese le loto. Pe o mea albanga le whaia nei. Tu atu whai pe auruga i nei, ati tiro te sponi. Whatai tainga lei ana. Mele e la patai mai ai le tala le lei le kare sia ma tala au whato tua i nei tae au. E le vai tau o tu stala. I nei a vea le maasani ma bea e mou atu ai le matau ma le ava i le atua. Mua. Ia aua ni avea le umi o lo tātou avea ai ma ke reisiano ma tangata o le aiga o le atua ma mea e whaapitia ai pe whaititia ai foi lou soifua whaatotua. Lua, ia tātou talia le ngā luega le atua e tusa lava pe sau mai tangata ua manatu le lautele ma i lato uma e whaatau waa. Tonu. Ia avesea le loto le taritonu. A ia ora ma soifua i le usiustai. I le male nei. A tātou whengai male te ena o i tātou ono Yesu. Ia o tau sila fia ma i o tātou manino. Le ala le nā ua uman sāwalia i le li o le ola. Kids. Our theme today is Jesus rejected. Matthew chapter 13, verse 53 and 58a. Matthew says, "Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judah?" And they took offense at him. See, this passage today comes at the conclusion of Jesus' parable about the kingdom of heaven in Matthew's gospel. After revealing the mysteries of God's kingdom through all of his parables. Matthew chapter 12 and Matthew chapter 13 as a whole. But ironically, the place that should have welcomed Jesus the most was the place that rejected him the most. See, Nazareth was a small village in Galilee where everyone knew everybody. The people knew Jesus simply as the son of Joseph and Mary, the carpenter family. In their minds, the Messiah could not possibly come from an ordinary family or such an insignificant town. Yet, God's ways are often different from human expectation. As the saying goes, human thoughts are different from God's will. This is why Paul reminds us that God chooses what the world considers weak to shame what the world considers strong. Problem here is seeing only with the human eye. Remember when you guys did that story today? Remember when Saul, the first king of Israel, when he was dethroned, God called Samuel to go to
Jesse's family, and appointed one of his sons to become king of Israel. Samuel went to Jesse's family, saw all Jesse's sons. They were all tall, built good, made for kings. Saul says, this will be the greatest king of Israel. God said no. Samuel said, why? He's strong, he's tall, he's handsome, built as a king. God says, you see with the human eye, but God sees our heart. That's how you can tell somebody with great faith and belief in the everlasting God. People ask, isn't this the carpenter's son? They knew his family. They failed to recognize his true identity. That's what's going on here. They only saw Jesus with their human eye, but they failed to recognize his unique position and his divinity. The Greek word as used here as tekton refers to the carpenter, builder, or a skilled worker, craftsman with wood and stone. But see, because Jesus came from an ordinary occupation, they simply assumed he could not be the promised Messiah. Keyword there, assume. Remember what I told you, youth? Assumption is the core of all failure. Once you assume something, you fail to recognize that thing. See, Matthew's gospel, however, teaches the God calling is never determined by human status or social position. We often judge people by their appearance, occupation, education, family background, even their social standing, instead of recognizing them and what God has done in their lives. Truly, I tell you, Jesus became a stumbling block. Verse 57 says, and they took offense at him. Jesus became a stumbling stone because he did not fit their expectation. Same is true today. Many people admire Jesus as a great teacher, but yet they refuse to submit to him as Lord and their Savior. Unbelief closes every single door to God's work in their lives and our lives. Once we stop believing, there's nothing more to live for. Matthew 13:58 declared, and he did not do many miracles there because of their unbelief. It simply means that Jesus' power was so weak. Rather, his power never changed. The people's unbelief prevented them from receiving what God desired to do among them, in their families, in their jobs, and to their kids. Throughout the whole book of Matthew, faith is the means by which God's grace is received. See, even Jesus
knew that he wasn't the only person that was rejected. Amos was rejected. Jeremiah was rejected. Isaiah was rejected. Even Daniel, and so forth. More of the Old Testament prophets before Christ were all rejected. Now, with those words, and the rejection of Nazareth foreshadowed the road that will eventually lead to the cross. Yet even though people rejected him, they could not stop God's plan for salvation. He was rejected by humanity, but accepted by the Father. He was crucified by humanity, yet he rose again in victory. Today, he reigns forever as King of kings and Lord of lords. I guess it's safe for me to say the heart of this passage is not merely that Jesus was rejected. No. It's the danger of the heart that has become familiar with holy things but lack genuine faith. A person may say, well, I go to church every Sunday. I sit in choir every Saturday and Sunday. I sing hymn. I even read scripture. I know every single documented doctrine of the church. But if your heart is not there, if you don't surrender your heart fully to Christ, why waste your time? See, never ever allow familiarity with God to replace God's reverence. Don't ever do that. Do not replace God's familiarity with his reverence. First, do not let years of being a Christian weaken your faith. Second, welcome God's work even when it comes to people whom the world considers insignificant. Third, put away unbelief and live a life of faith and obedience in God. Last but not least, when you experience rejection because of Christ, always remember, Christ already walked that path for you and me. Brothers and sisters in Christ, the real question is not, did the people of Nazareth really reject Christ? But rather the question for us today is, have we truly received Jesus Christ in your life, in my life? We may know his name, we may sing his praises, we can even attend church faithfully every single Sunday, Wednesday, Thursday, doesn't matter. We may even read the Word of God. But unless our hearts are surrendered in faith and obedience, we are repeating the same mistake made by the people of Nazareth. The same people who claim are Christ's people. Same people are claiming that's his family. Do not repeat that. Always remember this glorious truth. Jesus was rejected by his own people. He was mocked, he was condemned, he carried the cross willingly for yours and mine salvation. And he even died for the whole world. He was buried. The third day he rose again in victory over sin, death, and the grave. And his resurrection proved that human rejection can never stop God's eternal plan for redemption.
Therefore, let us not merely know about Christ. Let us receive him, trust him, obey him, and follow him as Lord of all our lives. Now may the Holy Spirit grant us believing hearts so that Jesus Christ will truly reign as Lord in your lives today, tomorrow, and forevermore. Ai ngai o le atua ni tae ao ma le kalesia o le fisiri au tua o le nei mau e le whaapea na te ena ea Yesu e Nazareth. A o le fisiri tonu e le nei tae ao. O tātou talia moni ea Yesu e avea ma li o le ola. I lo soifua ma lo ola. I whai on tātou i loa lo na suafa. E whai on tātou langi ina o na viinga. E whai on tātou o mai le lotu i Eseroma. E o ai le whaita wina ma le whaalongolongo i la nā whionga paia au mōli mauli nei tae ao. Au noa ma loutari tonu. Whai a fua. Ma fuanga e na wavalo ai le tama e pelu. Fa maila na pese. E mata la fua e leo leo i le ai. E ngaru e fua e ati nae. E sea. Au noa me le atua i lo soifua me lo uola. Le ase mea tātou te mawhaia. O le talo le whaira auga le reitae au ia fua i atu e le agaga paia le loto to tonu. I le avea Yesu mari i moni o tātou o langa. Tu uaro tātou vainga whaaristangata. Ai whaarangolango lau sira ma lau whaafuga aga. I le feta lai mai o le nganga i lo loto ma loo mawhau. A wao Yesu la vaia. Sa te ena e ona tangata ma lo nuu ma lona ainga. Ai le isolo muli ai lava. Le lava nei wai le sa tauro. Na mali wai ai na toi soifua manu malo. Ina ia ola oe. Ola au. Matalia i tātou i lona malo e whaavau. Amen. O le a tātou vi ia le atua i le pese se lau tolu sifuru ma le ono. Se lau tolu sifuru ma le ono le pese o le a tātou pese ai.
O le a tātou whai uri nei Sauniga i le talo. Ia tu mau mai o mātou lunga, ma lunga o le lalulangi na e whaia. Le alofa tuno a tele o e le atua le tamā. Le alofa whaavavau o Iesu o le alii o le ola. I le male mafutanga le motsia ma oe nganga pa iai. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen.